شارên bedew xweş e. Şarên bedew bi dîroka kevnar wateya xwe bi nirx dike. Nirxên giranbiha bi şaristaniyê dixemile û dibe jîngeh ji bo mirovahiyê. Welatê me jî di gel ewqas êş û jan, zor û zehmetiyan jî li ser piyan e û xemla roşlata navîn û tevahiya cîhanê ye. Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama nan û dan em dîsa bûyere ne îro em dîsa li bajarê Wanê ne em hatin Wanê ku em îro xwarinekî xweşê navdariyê Wanê nîşanî we bidin. Em niha li ser keleha Wanê ne keleha dîrokî hem gola Wanê li dûme ye hem jî bajarê Wanê em ê li vê derê îro bi bernama xwe pêşkêş bikin, dest bi bernama xwe bikin, her wiha em ê herin nava bajêr bigerin û bi dû bêhna xwarinê bikevin, em ê bine mêvanê waniyekî û em ê xwarinekî xweş bînin ser ekranê me. Dîrok li vê diyarê xwelixwezayê rapêçaye û bedena xwe parastiye çayên asî. Behra Wanê mîna keske sorek xwe daye li dora van, sera, kelat, birc û eywana. Kela Wanê jî bi tevahiya îhtişama xwe li ser piyaye û dibe hêviyek ji bo pêşerojê. Li vê bajarê em çiqas digerin, xweşiya wê hêbêtir dibînin û dibin şahidê kevneşopiyên wê. Xwarin jî parçeyek ji vê dîroka kevnar e û di aşxanên Wanê de bûye wek çandek herêmî. Em me xwest em li Wanê xwarinekî xweş çêkin. Gotin me gom çi çêkin, gotin keledoş xweş e li Wanê. Em ji ber yekî hatin bûn mêvan, me got kî xweş çê dike, gotin dayika behîce gelek xweş çê dike. Me gomê jî îro bine mêvanê te. Xêr hatin serçavin. Sağ bî. Temaşevanên hêja me wek got em dixwazin li Wanê di keledoş çêkin, xwarina keledoş çêkin. Li vir bi nav û dengê hem jî yani hem li malatê çêkirin hem li xwaringeha tê çêkirin. Em jî me xwest tiştekî xwezayî çêkin ji ber wê yekî em hatine bûn mêvan vê vanê malekî niha em ê derbasî hindira bibin û li wê dirê keledoşê ji we re çêkin nîşanê we. Qas dibû behsa vê bajarê herkes digo dema tu çûyî Wanê te qas keledoş bixwe. Me jî got em vê xwarinê hem çêkin û hem bînin ser ekranên we. Belê me got em ê îro ji we re keledoşê çêkin, em mêvanê dayika behîce ne, em spas dikin di serî de ji bo we me qebûl kir. Me malzemê xwe amade kirine. Her tiştê me li vê derê ye. Di serî de em dixwazin hinek em behsa wê xwarinê bikin, keledoşê bikin. Li Wanê dema ku çîciyekî tişkî pirs dikî tu dibê em dixwazin xwarinekî bikişin bên her keledoşê çêkin. Çi giringiya keledoşê? Giringiya keledoşê malzemê hemû malzemê xweş in. Malzemê ku bên faydalî ne, faydan heye. Ku hemû ketin nav hev Tamek xweş derkeve ortî. Derkeve ortî. Keledoş xwarinek kevnar e ne me? Belî kevnar e dîroka wê em baş nizanin rastî. Ama zeh kevnar e tabii ki dîroka wê. Berê jî dihata çêkirin. Belê yani zamanê dayikêt me çêtkirin me jî ji wan xurahî bûne. Ez dibêm xwarinek bi qedre jî yani mêvanek bê yan jî belê ezmandinekî mezin be şahiyek be tiştek be herkes vê nikare hani çêke. Çê dikin cuda cuda evê wê hene yani. Hinek hene goş dixne, hinek hene goş naxne, çeşitê wê hene rastî. Ama ya xweş em bêjin malzemê wê evan e. Van malzeme hemen tebikin xweş. Wextê ku nava bernamê de hinek behsa wan jî bikin. Mesela li hin herê ma belkî cuda çê dikin yan jî malzemê dît kevne navê. Lê serî de em dixwazin malzeman nîşan bidin ka çi heye çi dikeve nava keledoşiyek biyek em vanan bêjin mesela dikarî dest pê bikî. Em ser da bêjin eva dan. Dan genimiye belê eva noke eva goşte. Belê.
اوانیسکی شینن اواجی پنجاره و سیبسک سیبسک بله سپی پنجار جد بیشنی بله سپی پنجار جد در جهان بیشن هر وها انك بله اوا يسوتا رونیویه بوله. یسوتا ام دبیجن سیره اف سير بله هي ماستوی هیا تخنه نافدا بله شخوا ناف هردخن. جرينجياوي هناك ام بيجن جياي كود النافي دكبه وماستي ويجيم هنا بله. ماستي چه نورمال ده تيب Yani baharan mastı pas hebitin xoştire tabi damayı xoştire. بله Dini hem ketine zıvıstani mastı pas edikim buye. Yani mastı çelek acıydı bitin. او جي تشي بت اما ماستي باز بيدي مقبوله باشه Torak da bitin keşk. Hene keşk kan texne keşk saf girane. Damavi girane. Hene bir hazdike. Ama يعني mast شخين daha ماست hafife. بهن اوي ديجي تيتشيكر بله بله تقول yani كشك eri keşke torak heye torak aspi henek bu çetkin henek ji mas çetkin ya mas daha tutkari de qaban buxi ya keşke zav girane شي جرانتي giranti beli beli goşt un goşt çip kartı goşt ser haskir ne berxaya. rasti berxava beli va goşti berxane henek bir hasti çedikin henek bir hasti tabi tama hasti xoştire تمام هستي خوش Bervi me ye bir hasti kelan diye mi bixne امروز کارا بيجه هما بيجه هر تشتوي خوازاییه Ve xozayiye. یه وی Mesela vay دیاریه çoli em de Ev bejin çoleti, xozayiye ev beli. giyaye ha. Beli. سیبسک Nuk ji اره ev ki xoşe dista ku kevinav goş Ev damayı jî ve nîska xoşe şîne. nîska şîne. بله Dan jî xwe genim em de bejin. بله راسته نها اف معزمه ما اون يعني يا راستي قالك تشت ناف كيفا بله. جبش خوشاوي Gelek. جورتي Jurti. ev malzeme ve kundbinin pijan dine hatına amade kirin yani hem danevi hem nokevi hem nisku giyav goşt tev pijane hazırın jibo ku em kele doşe çekin lebeli ev gereke rojek beriye be hazır kirin yani şevak beriye de be hazır kirin jibo ku bigije rojadi İdi zede zahmetiya nemine و کلدوش به حسانی به چیکرن جبرویه کی ام جی مجدو وان حاضریا کر دو ام هاتن دانی خو نوکی خو نیسکی خو گوشت خو تف بجاندن ده کارن ام تماشب کن دو ما چیکر موان چوا بجاند ما چوا کلانت ام یاجی ببینن پاشی هدی امی دست چیکرنا کلدوش خو بکن Li vê herêmê xwarina keledoş hem li malan hem li xwaringeha tê çêkirin. Wanî gelek kêfewan ji vê xwarinê re tê. Lêbelê kesên wek turîst ji derve tên jî heta keledoş nexwin ji vir naçin. Belê em hatin rojek beriyê êvarê ne em ji ber çi hatin ji ber ku ew keledoşa ku em behs kir xwanek zehmet e bir hetî çênabe her çiqa xweş e ew zehmet e jî rojek beriyê de divê hin malzemê ku dikevine navê bêne pijandin ji ber wê yekî dayika behîce wê ji me re behsa wê bike ka rojek beriyê de çi tê çêkirin çawa tê çêkirin û ji bo ku keledoş xweş çêbe divê em çi bikin سری ده معزمه مل ورهنه تو کاری بحثوان بکی چه هیه چه تکونه و کلدوشه خیر هاتن و کی با مستجی گوتی خوارنه کی زحمت راسته جارا دروجی برو بدگیریتن وقتی کی زیاده گیریتن malzeme me neha eve وکی دی شخوا هن تشتی دیجید کونه ناوی امانا امی صبح نشان بدن صبح کو اوانا پیجان وقتی که موان پیجان امی وانا جی صبح نشان بدن بله موان پیجن و ترهف کن پس بکیم پیجاندن وان چاچید به یعنی ام بیجن نوک دان نیسک اوانا جدا جدا امی تخن خوشخانه بله بکلینن کو همو زاده مکلیم yani yeku bexwarînê nerm bibe tam bekelandinê çiqa jî bikele ku te hemû nav hev xist mast gire ser çekî ew dikişîne seriyek belî nav masta jî dikele
همیان که مکلاندن هات نتام وکی گوتات نخارنی تاب هفکن و دماسته بینن امی وانا صبح شوانی نشانی امی تماشاوان ناف خوب سیر هیا قایریتن ابیا چیزیت کی نجد اخنا نام آبی اما چادی بلی اوجی ام تخنا آوی دکلینن و اوج دیویشن دکلی بلی اوج دکلاندنی هموج یعنی جدا جدا حتی نه اینه کلاندنی نه به نه اینه خستنی کو باش بکله پاشی همیت خن خوشخانه کی ناف هف بخن و ماست خواهی گوشت خوش هم تپجینن بلی عین اوجی گوشتی- پیجاندنی یعنی دوی بی پجاندن حتی کو بی خوارن yani. بلی تام بی evka xarni paşineki eviş dilna bexin. Şu ku mast kete ser goşti goşt tam dik şehir. Çıkajip kele. Zahv jib kele u sabi yani ku kabaniye ki bejim ayım goşti fa zahv kelat. Zahv hatta Kele kelan tede thala yani. Da hala Belavd. ku mast kete ser piçeke u goşt xad dehev. Evde de. بله تماشاوان هیجا نها کلدوش وک ما گوت خوارنک زحمت دایکا به هیجی ام سپاست کن و جمره بحث کر صبح پشتی کم وان کلان شو هم یک بیک نها نشانه واجی بدن چوا امی چوا بکن یک وی بینه کلاندن جدا جدا و هر وها صبح و تبلیه ببن حتی صبح امی جیل بندی بمینش برکو پشتی کو کلیاجی گرکنه بینا خوشی بده بلی بلی بو باش نمی ببه بیش دم بگه دم لازمش دم بویجی لازمه بلی. امی جی صبح وان تبلیه هف بکن امی البندی بنام صبح صبرن براستی لیبلی مجبور نمی سکنن روزه کی بلی. شبویه کی اونجی اونه ببینن دکا خوارنه کی چقا خوش درد که به حاله نها بمین خوشیه ده گاوه کی دی اونه ببینن لیبلی امی روزه کی بسکنن گوتنه کی تیدی هید وی علی ده نه هون بخیر هاتن صبح کو پجیا وکی گوته آشما کی دیجی هیا یعنی امی همش ویجی همان پاشی نشان و بده اویجی نه همه دست ببکن بلی که وانا یک بکلینه. بکلینن بلی. دکاورن ام ببینن چوا ام وانا دکلین جبر کو افتشتین دکوین نوا کلدوش جدا جدا تین کلاندن اف خوارن هم زحمته هم دمک دریج دیگره لی نخمه وک ما آنی زمان هیجایه کو ام لبندا وی خوارنا تام خوش بمینن ام بالا کن Valla tamam abi. avay bese Havayı kime piçeke zi av dexme am em nekarnevi. Am rav heye. ha tamam Ku havayı zede em karın ser da vala kinş. Ku piçya Dayka behîce kifşe di çêkirina vê xwarinê de gelek serwext e. Pir cara ji mêvanên xwe re keledoş çêkiriye. Belê wek we dît du bi zehmetiyekî mezin malzemê xwe kelandin ser agir û em hatin îro dîsa ji do ve em bêsebrin. Em li benda keledoşê ne lê belê وەکو me got xwarin de ji bo ku xweş çêbe pêwîst e mirov zehmetiyawî jî bikişîne newsaye niha me quşxana xwe daniye berxwe îdî em ê dest bi çêkirina wî bikin em we jî zêde di merakê de nahêlin em ê dest bi çêkirina xwarina xwe bikin dayika beyîce bi alîkariya me kat dest pê bike îdî em ê dest pêkê çi bikin ki mamoste gotî tiştî bi zehmet xweş e. Em serî de mastê xwe têkin xweşxanê tamam vala kin. em mast gerekinek mirov pêşî de tevlî hev bike ne belê. Tevlihev ve ku nekî virdî virdî ev nebe. rast tamam me mastê xwe berdayê piştî wî Em ê niha danê xwe bêxinê. یا راستی ما دخواست ام وقتی که ام هاتن الدرو و ما پیشوازی کرد ما دخواست ام خوارن الدرو چیکن لی وقتی زانین وان زیوستان ساره
و هر وها او شرط مر چینه بو که عمل سر کچکیل سرتیفیکیت چیکن اجبر یکی ام هندر نها بلا تماشاوانی مجیل ما ببورن بله کریم که دانی خواهد او جی دانی ما بردانه تمام برزش خواه او چشتی که ما دو ما پجاندنه ایدی برزه کجا بخنه فرق ناکه تمام او نوکه او نوکه تمام بس او نوکه خوش خستیم ها نیسکه شینه بله نیسکه شینه او جی طامای پر خوش دکن او دست پیکی دیش تگو هن شواز دیجی تینه چیکرین بله کشک یعنی جبو ناواوی مراد کارت تشت لیزیده بکی یعنی نه زیده تشنا هنه کنه کارتول دخنی بله از کارتول نخنی پکی گیایوی مثلا هن گیایوی اواجی دبه اوا یعنی یه بیجن که گیای نف کلدوشی اوه یا اصلی اوه اما دنه دستنه کت او چریش هیه بله چریشی دبه اما یا حشک پکی گیام رو چشیدک زیده تر بخیه چوادیه مقا چه نکریه خوش نایی تامایی خوش نایی گرک تامایی خرانه به بله تامایی گره خراب نکد بچه که یه ناو دا مالزمی ناو دا اوین بله ام نها گیای خوش خطیخنی بله نزالی کاریه تبکیم اوا که تامایی زه خوش دکن اوا جی گیای من چه قضیده به گیایوی و سخوشه یعنی اوا نبه نابه او پنجر نبه نابه malzeme me wakidi goştê me maye بله گوشت مایه me گوشت خوشی بیخنی me wî jî pêşî de kerandiye ji bo ku di nav de yani hem xweş xweş çêbe li vir sîr hebû sîr dikeve navê an بله ام وی جی نافخن nav dikeve yani ne peki bê sîr çêdibe نه بی سیر تامایتنه bê sîr çê nabe سیر خوشه ji bîr nekin bê sîr çê هم nabe معده انسانا ودکه امی ویجی بخنی بله sîrê xwe me pêşiye de بله هور hûrkiriye کریه hazir قطعه kiriye امی جی ناو بخن ev rûnê malê nîvişk بله ya jî تبه و کبه نبه ev nakeve navê نه wextê یا ku بله رون نکه ناوی گو معوا پیجند خلاص بو مداینی مخسته طباخان قابان ام اوی قجینن و ایسوت تخننا سردکن tamam ben xwe îşevî hê maye بله او یوی مایه هیش tamam کو اوا کلیا پاشی دوراوی اوا من هل نبخست niha me mastê xwe xiste quşxanê û her tiştê ku malzeme wî hene danê wî nokê wî nîsk û giya û goştê wî ev jî xwe ye dawî em xuya wî davêjine بله navê داوی خویایم باویجنه نابدای نابدا بحله نها بسه کو کلیا امی کنترل کن کانی خویاوی چوانه tamam اوان ها تمام امی دانه سر کوچیک تنه امی دانه سر evet sen ocak ocağı بله tamam bahar bia مدی سر کوچیک چیکرا اوان ها تمام teledoş xwarina çi demiye نیورو به خوشه چیکی خوارنه کی گرانه کو روز و بخون سر بگرم بیم بچین اما اکثری ایواری بله ایواری کو میوانتین ایواری بین ایواری چیتکن وekidî kîja demsalî بهاران زیده نای چیکرنی چیکی خوارنه کی گرانه دنیا گرمی زیده نای خوارنه بو زوستانی خوشه zivistanê xweştir بله چونکی کشک به زوستانی تی عملاندنی ev giyaya be zivistani heye baharan dernake dert keve baharan he şine yani şile giya piştî ku ji çolê tînin dinin zuwa dibe zuwa dikin dinin ustavayı keziye çedikin qat çedikin eşdikin ku eşkin ratkin boy zivistani tamavi piter xoştu be ku eşk bu
Damayı ne xwarinî re xweştir. Dema şinahî ve mirûdkara bê xinava çi de navkîja xwarinê de Vallahi rastî tu cihanda nayê emelandinê sadece vê keledoşî tê emelandin ama giyayê keledoşî. Pincarê keledoşî ye. Ev tamam e? Belê, Hazır tamam e? e. Malzemeyê xwe tevliye kirin. Niha dor hat ku em deynin ser Dayın ser ocak. ocaqê em bipijînin. Temaşevanên hêja nenêrin bi hêsanî me çêkir. Ev xwarenek zehmet ji dov em pê vene. Hani di rojê me digire. Du roj digire ev xwarin ji ber wekî yanî gerek wextê ku hûn jî çêkin çawa me tarîfa wî da we gorî hûn çêkin. Neha xweş nabe. Me niha tev xisne nava quşxana xwe em ê deyên ser agir û êdî hêdî bikele gerek çiqa bikele. Qederî nîv saetê gere bikele. Nîv saet bikele Pîçekê ava piştî xwe wî kîjand. sekmandinayî falan heye. Em dikarin 10 deqan 15 deqan bisekinînin ku ecela merif tune be bisekinînin bimîne xweştir e. Xweştir çê. Dem digire Tamam xweş dibe. hêdî em dest bavê jinê ku em bibine ser agir jî. Tamam. Berê me keledoşa xwe anî danî ser agir niha îdî wê dor hat ku îdî bipije. Piştî vê yekî em tiştekî dî dikin? Na avayê bikele car caran em ê tevhevkin ku nemîne binê xuşxanê ve. Ew e yani. Belê ew tiştekî nîne. Dora nîv saet çil deqe. Belê bikele ku ava xwe kişan qaskê eşkî bû em ê dayîn. Tamam. û paşî dî wê hazir. Me Hadi bila em kapağayı jî bigirin. belê. Kapağayı em Her servis. aj kapağayı jî bînin em bigirin. Hêdî bila. Piştî em beroşa xwe datînin ser agir êdî li bendê ne ku bipije. Her dema derbas dibe sebra me jî kêm dibe. Lê ew qas zehmetî me dît heta em vê xwarinê nexwin em bi cihekî ve naçin. Niha em hatin keledoşa me êdî hema bêje temam e pijiya ye ne wa? Belê pijiya em ê niha Binê binê bigirin. bigirin. Niha me çi bikin? Namê qaskê 10 deqa da binê danin nav befrê da. Deyên nav berfê ew ji bo çi ye? Ew pîçekî eşk bibe xwe bide hev. Ha ew Xweş jî baş dire. Belê ew jî baş e sarmayê. şêwazekî baş e ji Belê bo. wisa germ zev ron tê xweyanê. Ku me dana nav befrê pîçekî eşk bibe. Baş e. Em ê paşê bînin me Şenî- rûnê xwe Rûnê xwe jî me sor me kiriye. sor kiriye. Tamam. Em ê niha îsotê bêxin nav da. Em ê piçe îsot bêxin nav da. Ser hezkirinê ye yani karî zev Bila bêxî. bila zêde Bir. be tişna. Eva jî temam e. Em niha kuşxana xwe hildin bi her nav befrê de. Tamam. Em îdî tamam em dikarin rakin ne wa? Belê belê. Tamam. Eva temam e. Em niha kuşxana xwe hildin bi her nav befrê de. Mamoste. Aliyê vê bigire. Aha. Wek dayîka behîce behs kir keledoşa me wê qederê 10 deqîqe li ser berfê bêhna xwe bide. Ev şêwaz jî xusûsiyetekî herêma Serhedê ye. Ji berfa sar û ji hewayê seqem jî sûdê werdigirin. Piştî ev qas ked û zehmetiyê xwarina me êdî amade ye. Lê hûn dixwazin em carekî din bibînin da ku me vê xwarina navdar çawa çêkir. Di serî de şeva berê malzemê xwe yê wek dan, nok, nîsk, goşt û pincarê bi navê sêbisk me li ser agir pijand û ji bo çêkirinê amade kir. Roja din ku em dest bi çêkirina xwarinê dikin, di serî de mastê xwe yê çeliqandî em berdidin nava beroşê. Paşî bi rêzê dan, nok, nîsk, goşt û pincarê xwe tevlî mastê dikin. Dawiyê em xwe û sîra xwe jî dêxin navê û datînin ser agir.
پشتی قدر 45 دقیقه لسر آگر پژیا ام خوارنه جبو بهنودانه دسکنینه. هری داوی نیوشکا خوی به تولی ایسوتا پول کومه لسر آگر سور کربو برددن سر. نها کلدو شامش بو خوارنه آماده. بله ما کلدو شاخوانه که سر برفه سکناند حتی که خوب باش کشاند و نها امرونشنه سر سفره ام هاتم کویدی ام کلدوشی بخون جدو و ام پیونه ما حتی دانی کلاندن و معزمه آماده کرن و ایرو جمعات مچه کر قدره که سر اجاقیه دپجه ام لبندایی بون دایکا به هیجه جمروی کلدوشی چه کر ام گلک سپاس کن دسریده هون دستی و صاحبه امین حال تمایش بنیرن که چاچی بیه امیویجی ببینش خواه تو تخوازی گوتنه که ته هی نه گوتنم تنه هر تشتاوی بویه من یا رونی ممای ام رونی خوش جلی بکن بله ام رونی خوش جلی بکن سر حس کرنه کاری زحفش بیخی بلا زعب شنو به زعبه خوشه تمام امرو نشتینه میوان مجی هیه حوالی ما فاضل جیب مره او جیرو میوان میه هر وها میوانه که می پچوک جی هیه آجرا آجلا جیب مره خوارنه بخواه تمام مرونی خوش جلی کر کرم کن ام تمایجی بنیرن بلی کرم کن سری دجی مگوت او اردنیگار جهیلا چاندا خوارنه و جی خودی جهک تایبته جبر وی ده هفتین پیش مده جی امی گرا خوال دو خوارنه خوش بردوام بکن یعنی خوش پیجیه جی بلی هم پیشی ما پیجان یعنی زحمتی ها کمدی بردکبه از دخوازم بیجم دما اون هات نه وانه مطلقات و اون کلدوشی بخون خوارنه کی پرخوشه چکرناوی اون کارن هر دریج پیدا کن خوارنگه هاشتی چکرن گر که اون بون میوان وانی کیجی اون کارن کلدوشی بخون اما بیجه هر کس چه دکل ویدری نهایدی هدی هم هاتن داویا برنامه خواه ام گلک سپاس کنج بو و کداوه امکاوه تماشاوان هیجا ایروژی ملوانه جوره خوارنا کلدوش چکر خوارنا کی هم نافدار هم تا دیروکیه برنامه ما و الویدری بردوام بکنش خواه اونی جد هفتیم پیش مده ببینن نها هم خاطره خوشوت خوازن من خیر و خوشیه ده کرم کنم کلدوش آخو خواستنا خاطره خواه ام ببیرا و بخین که اون دکارن ملسر مدیا جواکی جی بشوپینن و نیرین خواه مرهب پار و بکن ناو نشانی ما او